Epa, Bidan eta Kamilo gara, baserriko azken kanporatuak, eta gaurko challengean gure proba berriro ingo dugu. Bino Bidan, egontako nik hartuko ditut marmitak, eta zuk galerak erantzun. A ber, zer modu. Nork asmatu zuen gabardina? Burberry, Dolce & Gabbana, Max Mara edo Dior? Burberry. Marka hauetatik zein ez da Espainiarra? Mango, Massimo Dutti, Cortana edo Carolina Herrera? Massimo Dutti. Zein Carolina Herrera? Nik uste Mango. Mango? Ez? Cortana. Cortana. Ez da Espainiarra. Joder. Eta Massimo Dutti española, de que Dutti en plan italiano dola, Ez, hori da indit, ez? Ah, vale. Vale. Camilo, aguanta, Bai, ez zait heroiko ziretara. Biatzak. It was at this moment that he knew. He fucked up. Zer dira mom jeansak? Vale. Puskatuta dauden prakak. Zure amari lapurtzen dizkiozun prakak. 80. hamarkadako praka estilo ezaguna. Edo 80. hamarkadako praka estilo ezaguna. Lehenengoa. 80 hamarkadakoa. Joder, no damos ni una. Cago en la puta. Zida pixatzen gabe. Hau ja hasi da betetzen, Hau da hasi betetzen. Non izan zen azken Victoria's Secret Fashion Showa? Estados Unidos, Erresumagatuan. Erresumagatua edo... Nola da Estados Unidos euskera? Ah, Connecticut. Hori da Estados Unidos, Bino hortzi ere inbartu. Emakume hori izan inbartu. Washington, D.C. Nueva York, ez? Nueva York. La Fashion Week de Nueva York. Ah, bai? Hostia, De egia toda la da. vida. Egia da, me sonaba, Indarrarekin. Eskuine da ezker. Venga. Mierda. ¿Posible esto? Bai. Venga. Birkin poltsa zein markarena da? Gucci, Prada, Hermes edo Loewe? Loewe. Pues que normal, o sea... Gucci. Prada. Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Hermes. Joder. Estoy sonatzen, o sea, Hermes. Ni idea, te lo juro. ¡Oh! ¡Lana amaitu da! Ai. Jo, gaixua, tío. Esnatzen ziren eskuk, Ongi bino pixatzen zuen alere. Eska gaixua. Ia inguru nola 800... ¿Iduro dela traje bat a medida? Bai, A ber, A ver, betaurrekoa? Betaurreko, 200, 300... Alkandora nik uste 200 euro Bai. korbata 100. Bai. Amerikana bertze 200, 300. Bai. Galtzak bertze baita, 200, 300. Bai. Eta zapata 300. Bai. Zenba da suman y matematika, pero patata, Bai, 1800, 1800. Zenba da? Loko, azten Del Zara orduan hau. Es que nire rollo Primark, o sea, Ara, hau da, nire badakit, else patakin gizona. Brad Pitt, bai. Brad Pitt. Ez, hau da Liam Hemsworth, ez. Bere anaia, Chris Kuñaua? Hemsworth. Bai. Miley Cyrusen exa. Ez, hori da Liam Hemsworth. Eta hau da, Ez, hau da Chris. Eta Kristin da, else patakin zenarra, Bai. Ongi arrandu. Que yo tengo mundo, Pues hau, 1 euro, nik uste. Bai, eta gainera else pataki da muy... Bai, gaina beraien bizia dela más Australian eta hippies. Es que, ¿Qué? es que, tío, o sea... A ber, urrengoa. Ba, Hau da, ai, badakin orden, nola izena, Victoria... ez da Victoria, hau da rusa. 8 urte ditut, basaurin bizi naiz,
Eta Moskokoa naiz. Hau da rusa, baina da... Rusa. Bai, Mila Kunitz. Hostia. Dago Aston Katxarekin ezkonduta, ez? A ber, honek badu beta aurreko batzuk, kamiseta, Bai. blusa, Bakero normal batzuk, txaketa hori txaketa grisa bat, eta zapatak, botines oso hor. biduretzen superbasik ukututero da. Berrunda berroita mar. Bai, 250. Bai, hostia. Ole. Hau da, la Taylor Taylor, Swift. honek bai bastante nik uste. A ver, ja bolsori, ja seguramente de la markakoa. Bai, Nik errandu nuke... Laureun? Nik 350. bortzeun. 600. Zortzireun. Ba, venga, 800. Bueno, Que... nabaitzen da. Yo bolso itxuse cojones, en opinión. Hau. Nire digo estilo hau, Liam Hemsworth. Hola? Hemsworth. Hemsworth. Espero dugu gustatu izana gure challengea. Eta gogoratu, ostegunero, app-an izango duzuela challenge berriak. Aio!